kublajan media pevero hakani ka video kwa open snyau chape wacha ra bor na mo cha kidnap ke chipai ka Pakistan hawakam te yi wa kidnap yaki te ton pat iya kani ka video hadu akut khanang wa yo tip iya wasakhet te chwaus dange hamalin you subscribe your new channel khanang wa yo ten cho phile yo yiki video wa thame te ton dange nin kasngi de yap so ngut wai man sojor ar phaungut hadin wa mi padung bam hajan ka Jabar market Baluchistan Pakistan hei wa ha ini ipadung de bon bha ki dukan ki wa de jet de pralut tang wa hei to wan wa ki yi wa kti wo tam padung ya uti ubam mpu utip ki hado katele tang wa ini ipadung da jia hadin wa cha siat yap so ngut ki chipai ka Pakistan haki bru wam timit ha check post wa ha Khusdar district wei kam wa man kate ka Pakistan da cha attack ko haka kanhun TTP wa haka Baluchistan Liberation Army le hejo ipor hei to wan wa yi wa tampadung ya uti ubam yi uman wa kichipai ka Pakistan wa tampadung ya uti ubam boy mutki kiti ki bruwam timit wasiat panyap ye kiti ki so ngut kichipai boy ki dekhot ka Baluchistan Liberation Army kamte yo bet put da tampadung ki da uti ubam ha Baluchistan lani yi le uman wakiti ki bru wam timit to ki wana ki wi wan ki kanhun le no ki wakwa le upan awri ya ka sarkar Pakistan kam upan awri ka Baluchistan Liberation Army wa ka kanhun TTP tela da to sakhet kamte muslim de da khoi lut hi ki chipai ka Pakistan nei bha chibet da cha ra bor chibet da cha siat panyap chibet da yap ki hai pudung bom kamte lap chawa lut he ki chipai ka Pakistan plak ne te ka tu ton ye kalam wan hei to wa yi wara bor ne kidnap ye ki arngut ki chipai ka Pakistan ki wada wir sendet wei kam wa man kate de li tali ki suspect wanong kong to ka Baluchistan Liberation Army wa wan to ka Pakistan Taliban wali wan to kiti ki bruken si loy wam timit wa siat yap ye ki so ngut ki chipai ha check post kam wo pen kan mo wanado wada dep ka Pakistan wo hiya thma ya ka Afghanistan de wa mang wo siat tam padung yiki thau ka kanhun TTP namo Taliban wa ha Afghanistan ha usnem wada dep hei wa ka kanhun TTP le da attack kala ko yiki thau chipai ha Pakistan kham tam ha South Waziristan wei ka TTP wa ha Pakistan dang pteng ko le open awri yiki chipai ka Pakistan hadu ne kasngi hei wa ha utu utaya wada dep ka TTP de kti ko le wo attack ha ki thaw wa pher ha Khyber Pakhtunkhwa hei wa de yap le ar phau ngut ki chipai ka Pakistan wei ki wala yap le de man so jor ki wei katte wan da wir sendet sa ar ngut ki chipai ka Pakistan wei kat wa tho ki ki lem chem ki wei ki ni ki ar ngut ki chipai ka Pakistan to ki wa da wir Nadira Ismail Khan ka wa man ka wi ni ki city wa ha Khyber Pakhtunkhwa te hei to wan wa ini wir ki ni ki ar ngut ki chipai ka Pakistan ka kanhun TTP wara bor namo kidnap yaki wei kini ki wa wir to second lieutenant Usayed Said Ahmad wa usepoy Ijaz Hussein te du kini don hi subscribe like we share yaki video khub le jipon